Kinoylam barim u MLA ka Mausan Ram uba Himalaya M Shangpliang hapo ka jingilam jong ba James Kharbani u secretary barim jong ka Congress but TMC Mausan Ram block hakamet khatlai tere urumpang kilan lej ban ajing kersar no ya ka National People's Party ya ka teka kunhuan lapyang sobha hadien ka jingilang pai ba jong ka National People's Party ka bala long Hawaii Loy East Castles District Dakawai kasur kila rai bakin penyaso no bat bakin ai ka jingkersan wapura yau ba Alvin Kir Saukmi ubariru MDC Kamausram constituency ubanya kon na kasang NPP hakani election MLA Arjar Pulai. Kenang ba kup silang kup gisam silang uduk usuk haba gidan kam jing Arab ini man ai ka por hakapor gidan kam hakapor gidan kam ten ini man ai ten hendak ada nyam ai tu ka por hakapor dan kam ten ladang nyam ai ten ngin ai adalah top slap kam don jing mutsu mengira aju kum tata per henry ka polisi jungu golong ba barok sauslam de dan roy pisah bat hauslam khado ang sastit blang tit masih hato gupat ba pikla belang iblang masih ladang nyam kunta ni perkhat ya kena parti bo rong ba ngarong mentah ni i limba ATI yagi male skim la drone no ajar kat kena arfar fly kunta teter la penan kam ye kerteng wat ki bahayeng hasam jungi polok jungi ro hendai wa ya kapisa bre kikim yo ni barogi ki polok jengah abang mi no ki ong balai fi mi no ni ba HM Sangpliang kad ba HM Sangpliang bidang mi fi te biet polok ngong happy te biet na ni te indai bastar mamalai nyum kwa ba insunang teman kena po assembly handai ban pray hapo ka konstituensi pada melani ai bat kapon ke balai babang mi no na iba HM Sangpliang kolong ba ngim so tenat ba ulai dulung syak BJP kublai ya baro perlok be milang hakne ka janmet mamata na kamta bangin ai kinjing pentip pad ba pa ni dai ki nong kersan baramba jongi ba HM Sangpliang hau ni sudam kecam ke beladam ajakat pra Gidan hang ni kilo rong ba. Kibede haju ko po din kit kami party. Pa sakmat. Untuk ba Kromlen company. Ba Sensal lang company. Ba Dilestar Marwen. Iba Robot Maulong. Ba NP Maulong. Ba kibi rong ba. Ya kabang ngimla benja keteng non. Kibra hang ni bede ki Naked kam di primary unit prepare jo kene area south prepare kan thai bat sedang badan sadian iwan hang ni kompor pan pencai pat ba pangilami nak party haji ngilam yang ba Sangpliang namang ni ibo ni orang ba umdan principal ya kalau mi nak party sya kawai party hon haba lami nak parti kongres ngiru lami lang bat ngile peniaso bat ke TMC bat hang kupor ngediru secretary jo ke TMC bat ini kata ni bau ni orang ba elek ban ya slap bat UDP hanrai am semlayo ketika bat kado oleh peniaso no bat ke BJP Bat deh lo kene kono ngrem. Ba ni simno sna ni karai pangimi no na parti BJP. Bat penyesok bat NPP. Haji ni sangi ni nadon kono kada personal ni. Ndai ni su. Ni pat ni lap ba. Idol ji jong ba HM nim so you have nak takdaw ni mi no. Kum dino kersan jong ba HM Sangpliang. Bat ni penyesok no Bat National People Party ha kajing jalam jeng ba Alvin Kir Saukmi bedelu ah jupor local MDC jong nek mau sunam konsensi jong ni
ya kene kupor ai ke belang yang baru kiper loh ya ke ba idon tang kendiat akan kupor dai lagi sepak ngot tutup mbak aspak ngot nak kene area software ya ke bagi mi no nak parti yang ba HM sang peliang bat penyeso bat kene ke parti NPP bless pun. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. Five commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. The mismanagement of sports facilities in Meghalaya is costing the future of our youth dearly. They are lagging behind due to lack of proper training facilities. Is this the Meghalaya we want for our youth? It's time to speak up about the issues that are hampering Meghalaya's development. Share your suggestions with Modi Ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 836 000 6060. This 27 February, together, let's empower Meghalaya.